Gira mayo mo kenyezi wale we mo nyendo Nga musingiza gateka Imedanga mo bandi Gira mayo mo kenyezi wale we mo nyendo Simbusangira n'abandi kuba ku Burundi asigaye wicaye urata ntazira bitanga umutima utabaza abandi bariko bahiganirwa mu buhimbi no mutaruranye Masha Ndayikunda birondera kwishaka abandi batamara imbwa twari amahembe bihamya amanutse yihoreye inzoga yihoye umusore wasona umuhabirenze n'igira isoni mu kuzimba n'ibigingo biturana nk'ingimba Zari ziriho ducuramiye akabituma kajya kwikanyira akanyakazinda mu mihana y'ababanyi Abazayumva agasumira agasozi kigatumira mu isamba ritabaranya amaco n'ibindi bati muhuze kuraba yagorewe ubuzima z'umuzingo Yagiye yatinze baditsinda yatangiye agatangaza mu itabane gashira 10 sene zarutuma mitara batuma amaso batoko n'imisambi ati subira ku muga amahoro ninageze imisambi nayivye mfeze ne mu gihoye Kana karanga kiwacu Burundi Gahimbara bose Higaze kunda kuri makundira shasoni bagomba kwihumanya bituka batangaza bitamashira zuba Yumva nibiyago bavuga nimikagumera ngo akobera zigakungana watura kambi gaturuka mu zambere Nayihawe nagwagura kandi ntambwe yo kubishamba migabe y'inka n'abantu bazanye mu banyi wambandi ryame ntabikazoka intangaro Ivuga bava mu kimikirima nimagekekiri kimi mu ntangaro Yari icuma kiramwe cango Yabatiye mushika kiguma kumabaza gishoza imbere y'intahe Mbesha Ekane kavori mama kavoma bagabo kambe vumbi na minyago yagiye gukunda nkomezera icaha ikirizi bitari tenga sigisabo iraberewe gose n'ingoroka natsinda yimirije ingoma jeranyungutse kumukamonda yita bishiba bishishikara kuvumera abatazizi bo badashishikara kurogota yoho yanduwe yo bitajugajuga gitojunda n'inkoko ingaziriwe kiragira abagabo utuzu twirangare kwa buseke bwabamba imirongero niza yabezi fata abasenyi gacungera izitashe kwa bene babiri bagasa yoho mariba yakweru yoga mama rugamba ntambara ikajabuka Zanutwa muriko Banya banya Emwe Ahari aho mwaharyoheje Ndabona mwakubuye Emwe n'urugo ndabona emwe Urugo ruraho rurasobanije neza Aha hantu hataha bige Bana Reka ndabacira umugani Erega umwana si uwumwe Reka ndabibabare Burya hambere aho Urugo rutahamo umwigeme Barurabira kw'irembo Bakaraba ko inama isharije neza Mukubuzo wahaciye Erega umukobwa wo hambere Yarasikura neza Akaraba kuruhimbi rukungiye Nuko ibifungurwa Nibamubwiriza Yabazi yuko ategerezwa gutegura ibifungurwa Agatsima kase w'umuntu Nuko abonye abashitsi Akabaza Imana Akabereka akamwemwe Erega niho umuranzi N'umuranzi niho yabikura Akamenya yuko umukobwa Yakira neza abantu Ukazubana nk'umutama araje Ngo mwana Ngo magakomezwa kitabi Agacaraba kutamurabira rirari Erega baranamutuma kuramukanya Akanyaruka Iyo ivyivugwa vyabonetse kare Baraheza bakaramukanya Kugira ngo urukundo rugume mu bantu Nuko Bana Nta mukobwa Yaba mu nzu itagira amazi Haga umudukwi Kugira uhuje wese bamuzimane Bamukayambanirize Jewe n'umuntu atana ndi
niko ndabigenza mu kubayagisha aba bana b'abakobwa tukabategura neza kugira ingo zirame nuko kandi iyo biryoshe no gutamba turatamba none sinumvise natana zabigishije tugira turabe eragana jewe ha aho mubona mumva nuko aho kera nararitera nkarisa mugabo ntayiruka itabunda ahanda ndashirako gatoyi namwe mubirabiremo reka nta mukuru abura mukuru we muze muraraba mukurikize akaranga muje mu mashirahamwe narumvise ko hariho n'umunarugo w'intore arakagira amahoro n'amahoro ngo yitwa ngo mama mugira neza muramunda mukiriza emwe narumvise ko abigema bitwararitse jewe ico munyereka nomutambira naho nshaje mugabo rero namwe muce mumfashe tubigerageze turabe aka gahimu nako nariko ndagerageza kuko jewe nihebeye akaranga mu guteza imbere imyambaro y'ikirundi imyambaro y'abanyafrika erega abarundi turafise ico twiraje ntihagire rero uzimagirika arantumbera je banyita mama Afrika kubera narihebeye akaranga ka Afrika nuko rero reka ngerageze murabe nimwashima murankomera amashi Nyambo, Nyambo, ni musa, we take a
bazanye mu inazana zacu twareze nabo bazanye inyamaza. Ndaririmba urukundo mu bavandimwe b'abarundi biheshejeho urudete rwiza rw'umunda cyatumye ntereye impundu ariko rirusharije ibyiza ribereye inyambo. Mushikiye mw'irembo ry'umugabo yehova ni mwiza iyo hepfo na ruguru dusangira ayo masaka kera narindi yasakiye ikibira dutanga umurya w'inanga dutera impundu yera urugo. Maza yazanye inyambo maza yego ingenzi zazanye amazina abagenzi bazanye amahoro ababyeyi bazanye impundu inatana zacu twarinze nabo bazanye inyambo. Natana zazanye inyambo zibaye urukundo nimusaga iteka n'ijambo akayange Burundi kiganza kihagateka atuweza tugakomeze aho iwacu no mu makungu. Maza yazanye inyambo maza ingenzi zazanye amazina abagenzi bazanye amahoro ababyeyi bazanye impundu inatana zacu twarinze nabo bazanye inyambo maza. Bavandimwe b'abarundi biheshejeho urudete rwiza rw'umunda uratero kanyigire cyatumye ntereye impundu urugo rirusharije ibyiza bibereye inyambo. Maza yazanye inyambo maza yego ingenzi zazanye amazina abagenzi bazanye amahoro ababyeyi bazanye impundu inatana zacu twarinze nabo bazanye inyambo maza. Tubahaye amahoro tubahaye impundu ingenzi zazanye amazina abagenzi bazanye amahoro ababyeyi bazanye impundu inatana zacu twarinze nabo bazanye inyambo maza. Tubahaye amahoro tubahaye urweze ingenzi zazanye amazina abagenzi bazanye amahoro ababyeyi bazanye impundu inatana zacu twarinze nabo bazanye inyambo maza. Tubahaye impundu tubahaye amahoro ingenzi zazanye amazina abagenzi bazanye amahoro ababyeyi bazanye impundu inatana zacu twarinze nabo bazanye inyambo maza. Tubahaye urweze tubahaye impundu maza 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 Je me suis pas trompé, je suis pas génial. Donnez comme un ramage. Ingabire Mireille Zina, qui est directrice commerciale de la Banque d'investissement et de développement pour les femmes, BIDF en sigle, et membre du jury Miss Burundi 2025. Encore une fois. Doriane Piladeta, c'est une professionnelle formée en gestion et administration des affaires, actuellement chargée des programmes chez Buja Hub, premier pôle d'innovation technologique du Burundi. Buja Hub accompagne les jeunes à travers les programmes pratiques en entrepreneuriat, innovation et numérique, en mettant l'humain au centre et en collaborant avec divers partenaires. Bienvenue, Mélissa.
Et des applaudissements pour elle, s'il vous plaît. Des applaudissements pour elle. Puis il y a monsieur André. We might not take this personal that I just joked about him, but Mr. André Hakizimana. A round of applause for Mr. André Hakizimana. He's the president and jury and conseiller technique de l'organisation Miss Burundi. Since 2015, André Hakizimana has been the director of Umuringa Agency, an agency of communication and events. André Hakizimana est également expert analyste en communication de crise, médias et relations publiques. Mesdames et messieurs, le président du jury, Monsieur André Hakizimana. Imana yamuhaye bigeme mwitabiriye rino higanwa nshuti bagenzi tugira amahoro wiriwe neza tugira amahoro no kwirata ibyiza by'i Burundi.